урматтуу YouTube сүйүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр, сиздер үчүн атайын чыгарылыш Скатпро медиа каналынан 23 февралга карата райондор аралык волейбол мектешинин эркектер арасындагы турнири биринчи оюн Ноокат курама командасы менен Кара Суу курамасы оюнга чыгат. Биз менен болуңуздар. Эсептерди экранга чыгарбай эле жөн эле айтып турабыз. Оюн жүрүшүндө айтып турабыз. Oyun baştaldı. Ноокат kuramасы жана Кара Суу kuramасы. Zal düşüsü de Oşta cana nemen canında Akburan boyunda Oyun başlandı. Birinci pataş. 1-0. Üçü degенделе. Ноокат командасы birinci açıklam aldı. Top sandары 1-0. Tosmodon out'a gitti. 2-0 eserde. Ноокат komandası. Aldıdan. Kara Suu 1, Ноокат 2. Жақсы зашта болуп атат. Мыкты. Сеп сандары теңелди 2-ден. Ал Космодон Олян сыртына чыгып кетти. Сеп сандары 3-2. Данияр топ оюнга чыкты. Кара Суунун балдары Азамат 4-cü zonadan mıhtı soktu. Uzatıştı. Sep sandары 3-3.
Жөнөкөйлүү топ болчу, бирок негедир Карасуунун балдары ала албай калды. Тосмодон сыртка чыкты дагы. Сеп сандары 4 теңелип отурат. Аут 5-4. Out. 5-5. Торго тийип калгандай көрүнөт. 6-5 эсебинде Карасуу командасы алдыда. Карасуу менен Нокат. Линия. Алты. Аут. 7-6 эсебинде оюн уланат. Аут. Сепсандар теңдик. Сонун жазгыры болду. Даниярдын аткаруусунда Азамат экинчи топту секин Космочунун аркасына жазгырып койду. Азамат мыкты сокку болду. 8-8. Негедир сүйлөшүп алгандай. Oyun жүрүп жатат. Качество начар болсо 720га коюп алыңыздар. Азамат Дөкү биринчи теммен ойноду. Тогуз 8. Эки эсеп салды. Алдыга кетти. Нокат. Космодон сыртка кетти. Эсеп сандары 8-9-10. 9-10. Он бир очкону өздөрү беришти. Карасуу командасы Данияр топто оюнга алышат. Аут.
12-10. Azamat birinchi bilan жақсы ishladi. Oля 12-13. Doktor. Esep sandары 13, 14. Nokat aldı da bir esep. Молодец. Dört 14-15 esep sandары. Azamat. Hazır üstüne çıkarız. Minutka. On 15'ten oyun olan at. Azamat. Mıhtı.
Качествосы 720 кылсаңар көрсөтөт. Азамат. Мыкты сокку. 18-19. Жөнөкөй жазгыруу онча ала албай калышты. 20-18 эсебинде оюн уланат. Жыйырма бир 18. Жыйырма 3-19 birinci settin akırı. Osmo toz koydu. Sep sandarı kontrolünü bir top. Жыйырма 24 эсебинде Ноокат командасы birinci setти жеңишке жетейин деп калды. Жыйырма 1-24 Муктайын көргөзүп жатышат минутка. Оюн уланат. Сеп сандар 21-24 birinci сеттин аягы. Oyun 3 setten turат 25-25-15. İkinci set baştaldı. Ноокат менен Карасуунун беттеши. Дээрлиги 2 тосмонун үстүнөн соккон соккусу биринчи очкону алып келди. Азамат. Torga tiyip kaldı. 1-1 Sep sandары. Malik. 2-1. Üç-bir Sepsanları akırындық менен экинчи сетти дагы четелеп баратышат Ноокаттын командасы. Тосмодон аутка чыкты. Экинчи очкону алып келди. Не болду экен улар? Болбойт. 25 mi? 15 минуттан 2 жол 3 жол өтіп кетті ғой.
Oğlum gelmeyesin de. Давай. Cavuz'la geldi. Birinci oyun. Birinci oyun. Cavuz'la geldi. 4-3. Gol. Sep Sandarı. Tengeldi. Out olmuş. Tosmo. O stüdyoda da var. Kaçtı sen işte? Ne konuşturuyorsun? Başla kal ola. Ya tatlı abi. Sep Sandarı. Tengeldi 6-6. Nokat Karasu ikinci setti. Tosmo'dan out'a gitti. 7. açkonu Karasu komandası alıp geldi. Sep Sandarı 7-6. Жақсы. 8-7. 7-7 екен. Кешіресіздер. Сеп Сандары 7-7. Birinci tepkini Karasuluk'ta 8 açkon aldı. Toğuz 8. Azamat. Mıқты жазғыру аз чапса Тосмоға тиіп қалышы мүмкін эле. Сондықтан жөн эле жазғырып қойды. Сеп сандары 10-8. Экинчи сет. Анассаға жазғырып. Экинчи. Даниярдын аткаруусунда дагы бир комбинация болду.
Üstünün. Молодец. 11-9. Out. 12-10 esebinde. Karasu komandası. Ekinci setin birinci yarım bölümünün altta kettat. Öte күчтүү. Мыкты. Есеп сандары 11-12. Манас, Азамат. Üçüncü nomerdeki Taygrovşik Rasu komandasının oyuncusu mıhtı çalı ko'rsatdi. Mıhtı tosmo Karasu komandasının atqarusunдағы esep sandары 14-11. Karasu 14, Nokat 11. Kolya. Yani içine düşüp aldı sızıktın içine. Esep sana 12-14. ...13-15'ten oyun ulanat. Cross. Torga tiyip kaldı. Esep sandары 14-15. Nokat komandası жетip geldi. Ömür oyunga girdi. Ömür Junusov. 5-5. Esep sandары teң geldi. Azamat sınар. Esep sandары 19-18. Nokat 19. Torga tiyip kaldı.